Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-impjant tal-gass f'Dellemara segwiet proċess rigoruż ħafna fejn it-tekniċi tal-Kummissjoni Ewropea staqsow dwar kull aspett. Dan kien innotat f'konferenza tal-aħbarijiet fejn il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi u s-Segretarju Permanenti Ronald Mizzi taw dettalji tal-proċess kollu. Fost oħrajn kien notat kif il-proċess kien wieħed trasparenti u kif il-garanzija bankarja li għamel il-Gvern Malti hija konformi mar-regoli Ewropej. Il-Gvern spjega kif ta' din il-garanzija u ġie konfermat li l-garanzija ġiet mogħtija bil-mod korrett mill-Gvern Malti li tiffollowja pratikament l-State Aid Guidelines maħruġa mill-istess Kummissjoni. Fil-fatt ma kellna l-ebda forma ta' mistoqsija oħra sussegwenti fuq dawn il-garanziji. Mizzi nnota l-iskrutinju fuq il-proġett sar permezz ta' 5 kwestjonari bil-Gvern Malti wieġeb sottomissjoni ta' aktar minn 455 paġna fejn twieġbu l-mistoqsijiet kollha. Fosthom Għaliex bżonn f'dan il-proġett, iva, hemm bżonnu dan il-proġett għax hemm bżonn il-generation capacity biex toffri sigurtà, security of supply u li timmitja wkoll il-future demand. Importanti ħafna dan il-punt li dan il-proġett mhux se jiddistorti għal competition la within is-suq intern tal-Kummissjoni u primarjament laqas internament f'Malta. Jiġifieri ħajkun hemm level playing field anki mal-interconnector u ġeneraturi oħra. Il-Ministru Konrad Mizzi nnota li l-Kummissjoni Ewropea qalet li dan kien proġett kruċjali għal pajjiżna. Fuq kollox issa l-proġett wasal biex jibda jaħdem, il-Gvern kif dejjem qal jibda jaħseb biex ineħħi l-garanzija bankarja. We will sign that security of supply agreement subsequently. That will be sent to all the banks involved, being KfW, Società Generale, HSBC, Bank of Valletta, and the other banks, and the Lenders Council. The financial package will essentially go up to the credit committees of the respective banks. Once approved, we will have achieved financial close, and the bank guarantee from government side will be withdrawn. Il-Ministru nnota wkoll il-dokumenti kollha brabta ma' dan il-proġett se jkunu pubblikati fil-Parlament bis-Segretarju Permanenti jiċċara wkoll għaliex sal-lum dan ma kienx possibbli. U obbligu tal-Istat Membru wkoll li jżomm ċertu segretezza fihom minħabba l-ħafna konfidenzjalità li jkun hemm għaddejja fid-dejta li nkunu qed nagħtu lill-Kummissjoni. La darba dan il-proċess ingħalaq qal il-Ministru Mizzi, il-Gvern m'għandu xejn x'jaħbi u se jippubblika l-kuntratti li diġà ragħthom il-Kummissjoni Ewropea.